ka office jong ga Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District Mokurwat ringkat ka jinga trailang bat ka office jong Executive Engineer Southwest Khasi Hills Distribution Division MEPDCL Shillong menda kasngi ka arpnyo tari unaitung kilarakhi ya ka Ujwal Bharat Ujwal Bhavishya hahol jong ka Nativity Higher Secondary School Mokurwan kani ka program ka longkom shibenta jong ka jingrakhi ya ka Azadi Amrit ka Mahotsav ha ka ba uba si Shoshang local MDC ulalong kumukongsan ha kani kasngi laidon ringkat nadu ki menteri snong jong ka thai Mokurwat ki khana school bat ki officer sarkar u Deputy General Manager Pau Grit Shillong lembat ki wei ki jinghe ki ba nakalian jong ka officer kam pala banpe untuk mata kumno banpe ya ka jiksen jong post electricity post nata ka jiksen jong ki saya ke ba ni na professional school professional nanta kumno ki install ki machine klan ki fencing haba ni ekran yung assistant executive engineer ushaka war wim don fun banle fencing ya ki machine pa niyo i shibun ki ba nakalin jo office ke khabar kumbet namar ba ki don ki sign ki 33 kV ki 11 kV ki ya najrom ये जो कि पहला अनुसूचना कबा कि don jimma do kata niyo i jinjang basosi ini ki brai di sana don kita po penduduk do area mana tanah karo hajar don hajarom jom kelas bakadon usaina jom steel tu tukot ai kati don ki wiki ki Real bahaya, tangan rawa jempol fans lagi kerja mesin, dari ini benai, ini ada jemdu no, jadi belum macam lekai berapa boting, sebab sebut ki bang ini jemdu na, kali itu kami jadi terima baru ki pai baru susah, ngin hapun bo, ya pai baru bangin terima.